Aganan ka kumaakanayon iti papanam ha. Wen, bakit? Di kayo matanagan. Dagiti impabalon ko kan ka vitamins, di mo liwayan nga inuman. Di ka unag bannog kan mangan ka iti husto nga oras. Wen, bakit? Agyaman ako na ya, gapot mariknak napatagak kan kang asawa. Awan anyaman nalakay. Amo ka na rin iti biyag iti abroad. Gamaramidak da ito'y para iti masakbayan da iti anak ta. Di ka matanagan. Kanayo nakto nga umawag kada kayo. Nay, si kamot gayam kumare. Nagkapam. Ay kwa, naggapuak man iti ili. Nagpauit nga minilakay ko. Iso tinapan ko inala, mare. Ay, Nay, naimbag ka pa'y mare. Saan kan nga agparikot no may papan iti kwarta. Gaputa adan nila kay mo ni abroad. Ni, apay ngay anak ko namti kasta, mare. Kadamo na saya at panggadan ni pare June. Ada, saan nga umdas mare? Anya? Ay, alala, baliwan tanto tiag sarita mare. Tenak man pa'y gumatang iti sidaun mi iti daya. Sige mare. Agpasyar kan to iti balay no adawayam. Oh, adtoy mare. Amok nga umadanin ti kasangay mo. Iso nga din sa ganak abag para kan ka. Wow! Ay na, nagpintas mo tunday to'y abag mare. Ay na, nagyaman ako na Awan anyaman na mare. Si kakit dimat. Nagipawit nga minila kay iti package din na minsan. Kasta ka de? Ay na. Ay taak lama ka usar iti kastoy abag mare. Nginginain lakit di daytoy mare. Wana, iti kasta, ada usaram na danapatagapagnam. Alala, ibagang tulaangan kinilakay mo Thank you. Wan, mare, awanan yaman na. Tuyo manen ti sidaan? Ha? Tuyo idagsapa. Tuyo manen itay aldaw. Tuyo manen ita arabi Ay napo, makauma talaga. Pasensyakan bakit Sana bali. Inton makasweldo Sana nakastoy ti si datayo bakit? Oho! Manon adara sa kasta ti ibagbagam si ka, Jun. Ngam tunggal agsweldo ka, kurang pa ya pagbayad iti bills. Abas tupay la dito'y balay ay awanan. Anya? Makauman na talaga ti kastoy, abiyag! Alala, huston bakit? Makantay kid din. At data dito lang may saan. Sana nasaya ti agong ungat. Mangan ka! Kanam amin deting, luto nga to yung makauma. Ay, una yan. Jun, anya nga tanong, padasam mo ti agabrong. Anya? Kita man ni pare. 5 pa ila abulan na ije Dubai ngam ininot apimintas ti biyagda. Uray construction lang ti adda trabaho bakit? Saan tayo mo't mabisbisinan? Ti ko namkit day, awan arapa ap mo iti biyag. Umdasan ti kastoy nga adda ka bibiyag tayo. Awan panggap mo amang papintas mo iti biyag tayo. Anyat kat mo, sawan bakit? Ti ko na, padasan mo't ate agabrod, iti kasta pumintas mo ti biyag tayo. Nawatam! Nakaluto ako niti pambigat bakit? Ngayon imuna ako nanangan. Makan kailatan iti anak ta. Wen, ala. Ingkan, tapnusan ka maladaw iti trabaho. Wen gayam, marabianak nga gawid intin malam. Ag-overtime kami. Isupay ang mainayon iti sweldo mi. Awan lat amok iti dayta. Oray kat nga ta 24 hours ka ngagtrabaho saan lat nga umdas dayta nga pagbiag tayo. Di ka kumamatagsaw iti kasta bakit? Aramidak mo't kami nakabailak. Anya ka di pa iti kurang. Day, rabiin na. Agamada ka pa ilang dito itersinak ka laki din do nakaawid ka. Anday, kahit ko ti agbardak. Diyak ka man na ti aramidak. Pay? Ada ka di parikot mo, kaada ka. Anday. Diyak ka mo no, kasano nga baga kada kayo da itaw Ay, saos.
malala. Ibagag ka na ka. Hindi kasta matulugan ka noon yaman day ta. Kasto yan, tay. Kasto yun, ay. Hmm. Araramidog ba't yamin nakabalak? Lagi di tamo kapag sayatan ti pamilya kat aramidog. Kurang lata para ka ni Loray. Anyat kaya't mo asawa. Kanayon nga ibaga ni Loray nga kurang kanumat ti masapsapula ka para iti pamilya me. Anya? Kanayon na nga ibaga agabrudak sa latan. Panagrig na kasla sana ka na patagparagan ko na antay. Ngayon, ayos lang kan ko na maya dayo kasukat ti dakalagatan. Anya? Ay, una yun ni Loray nga asawa. Diyan man naman. Maburi-buran ako nante. Panagrig na awansan ti panagayat ni Loray kanyak. Anya? Naibagam day ta iti asawa, Mare? Ay nawan, Mare. Imbagak ka talaga. Kaputa, kaya't kumot apumintas ti biyag dagiti anak me. Diyak kaya't nagdalaeng iti adda ka bibiyag mi ita. Ay na, Mare. Di ka katagyaman. Tadalat ta ni pare Jun iti danayo nga agiina. Ay, wen adda nga agpayso, Mare. Angam kita man saan mo't nga umdas ti sweldo na busbuson dagiti ubeng. Ay na, no siyak ti si Kadya kung pilitan ni Jun nga agabroad. Nagrigat ti trabaho ijay. Swerte ano nasingpot agbalin nga amom. Angam no saan, sigurado nga agbabawi ka. No kayat mo ti dakkala sweldo, mabalin mo matagtrabaho, Mare. Total, kabalan mo dagiti anak yu ti mapan iji pagadalan nga isuda. Anya? Ay, naimbag ka pa'y, Mare. Intun sumangkot nila kay mo. Apag-isuan nalpas mo ti balay nyo. Wen Mare, isu amin day ta tinapanan di kwarta ngayon pawpawit na kanya. Ay, Mare. Siguro, no nag-abroad mo't nila kay ko, ang mga no adamot tun anay patakder mi abalay. Di kam kumamot. Agan anos nga agnanaod ije daan abalay dagiti naganak na. Ay na, di kagsasaoy ti kasta, Mare. Addan tulat ta ka di. Saan pa'y siguro nga ita? Ngam addan to. Awan lang amok, Mare. Diyak lamang namnama iti tungpalbiyag. Kat construction latamo ti trabaho ti asawa. Ay naunay kan. Di mo man tagibasitin ti trabaho di asawam. Ure kas di laeng. Isumo ti pagtataudan ti pagbibiyag yu. Nasaya at tadimagas ka dito itirsinak kadakan. Ada good news ko para ken ka. Anya day tante, ibagayon Hey, imbawag ngamin ni Kive na kasinsin mo itayal daw. Ket na ibagakin ko na jay naibingay mo kanya. Parikot mo. Nakunana. Magano kayat mo ka na ti agabro. Tanuan niya man ka na ti desisyon mo. Tulungan na ka jay kasinsin mo. Kasta ka di, auntie? Kauwan. Iso nga, panunod ka na imbag, Jo. Hindi ka madanagan, kaputa damo ni kasinsin mo ijay, no, bilang laan. Ay, agyaman ak iti day ta nga imbagayo, auntie. Sige, panunuta ka na imbag. Oh, tulungan na kamit gayam jay kasinsin mo. Anya pa ilaan iti sa pulang. Lori. Ay, no di mo kaya ti agabrod. O di siyak laangan. Ay, saan? Di mo aramidin day ta. No addaman ti agabrod. Siyak day ta. Gaputa siyak ti lalaki. Sikat ti rumbeng nga da ditoy. Takadwam dagiti ubing. Amumot gayam. Anya pa ilaan ngay tararamidam. Kaya't kumit ti agabrod bakit? Kasladyak kabalan ti mayadayo kada kayo. Nangruna kadagiti ubing. Ay, apo Jun aya. An-anwam ta inal daw nga agkakadwa tayo. No saan mo mo't maipaay amin nakasapulan ti anak mo. Useless, sanaya. Ha? So adi mong panunutin day ta, iliw mo dita.
Ti panunutem, ti masakbayan, ti pamilyam. Anya, agabrod ni tatang nanang. Wen, anak ko, agabrod. Para mutlaang kada kayo. Para iti adim. Ha? Ken maysa, tapno maipaay na mo't amin ang dagiti kasapulan nyo iti kabsat mo. Sana pud na dayta. Agabrod ni tatang, kaputa kanayon yung apilitan. Anya? Da kayo latan natin agabrod. Sana ni tatang. Lita. Ay na, mare. Nakaragrag sakak si ka. Kamaudyanan na makaabroad mo ti asawa. Ha? Kastaya, mare? Nawen, mare. Ay na. Tinulungan ni Kevin akasinsin na. Jay anak nga ni Auntie Josie nga ada ija Japan. Ay, katmayat anya nga trabaho. Ay na. Kaino anya ti trabaho na dito. Di sumutla trabaho na ijay, mare. Construction mutlaan. Pagsayaatan na. Dakdakkel ti masapulan na ijay. Ay, wana. Sana kaskarina mo taga broadcast. Nga musto mo't kiti. Tapno mapadasan mo't ni pare Jun. May salaang din alawas ti Urayan. Ang flight kang ti lakay. Uy, meron, bakit? Ay, kasladyak mapanawan na kiti ubing. Nangruna ni Daniel. Kasla di na kaya tamaya dayoak. Italaang dayta. Intun agangay. Mairwang dan tumot laang. Sabay lang kumangarot, bakit? Di ka di madanagan. Siya, ti makaamo ka dagiti anak ta. Kamaudyanan na insan, nakadanon kan dito Japan. Uy, ngarot insan. Kasladyak patyan nga, dak dito yan. Sikagid di mat. Ala, mapantan iji kusina. Itay pa yan nakaluto ti asawa kiti pagsasangwan tayo. Kasta ka di insan? Agyaman na ka, ha? Hello? Hello, lakay. Ay na, kumusta ka ditan? Ayos mo bakit? Uri kasta na rin ti trabaho. Ayos lata. Kumusta na kiti ubeng? Ay, kaya nasaya at dalatang alakay. Ay, wingayam. Kaano ka nga, nga gipaw 8, iti kwarta. Namin, awan mo tin allowance da. Ado dagiti nasken agatanga kakasapulan dagiti anak mo iti pagadalan. Ha? Kastaya? Sige, sana ba eh? Umadan, hindi pa nagsweldo mi. Aya? Ay, kung nasaya at ano kas talakay. Adapay nga min, dagiti babayadak dito. Sige, di ka madanagan. Hindi pa ita alawas. Alala, sige lakay. Agyaman ako unay. Oh, Mare Lori. Sa dino ti papanam? Ay na, mare. At pag nami ka dagiti gagayim ko ita. Nagsasaritaan mi nga main amapan kami agbits ita kay. Ay, kastaya. Uy, mare. Ay, amang ano kaya't mo muti umay? Urayan ka. Di ka agdaan siya kung ti makaamu nga gastos. Ay, kwa, saanan mare? Jakmut lang mapanawan dagiti anak ko. Aya? Sige, sige. Adakin ka day tamare. Alang nga raw, innakaon. Ay, apaw. Day tangarod ka ti ibagbaga. At dati ka anak kakijaya brown nga trabaho. Tapno lang maipaay na amin nakasapulan da agam. Inaldaw mo nga. At day ta agsaysayang iti kwarta ti araramidon na. Wen nga rod, auntie. Di nala panunutan ti bannog nila kay na ijaborod. Oh! No, Jack makapagtupal. Ipulong ko at talaga day dyan nga araramidon na. Kaasimot ni pare John. Naka-abroad lang nga rod nila kay na. Atiw na mo tibak na. Inaldaw apuman na siya. Ha? Machimpwak la day jay, ha? Maikakitisaw. Ay, no di natagidak sa auntie. Ngamin, pinalagipak idin. Ngam di nakmat denggan. Pangaasim, Mari, Di mo kumamot
ibagbaga iti sa bali. Anya? Mare, awan sa bali ang makaamu iti daytoy. Di datalaan. Mare, panunutam kumamot ti asawam nga day abroad. Nagsakripisyo nga imadayo. Sa ita, kasta tiraramidam. Ay na mare, jak nalabdan ti riknak nga agayat ken ni Gary. Anya? Saan pa yan naladaw ti amin? Tapno liklika mo day siya lalaki. Mare. Ay na, sapay kumaata di nakguraan iti dayto nga ibagakan ka, mare. Ikam kumamot iti patag ti amin na pagbambanugan di asawam. Saan analakad trabaho iti sa bali a pagilian? Sa ita, maaramid mo aliputan di asawam? Anya kamutan? Mare. Agpanunot ka na imbag. Panunutam ti masakbayan ti pamilyam. Saan ka tatibukod mula pagragsakan? Imayak dito'y balayaw. Gaputa kayat ka ama kasarita, lure. Auntie, apay, udno ka day ti mangmanggagaw kadagiti kaaruba nga aramidam. Ah? Ay, anya day ta, auntie? Di ka agpamarang nga awan ti amam. Kabayatan ti panagtrabaho ni John, ijay abroad. Kastoy kit dahin ti subad mo kenkwada. Sika ba tinangpilit kenkwada nga agabroad. Tapno maipayan na kayo itinasaya at apanagbiag. Ang ita, anyat aramidam. Auntie, anya kamutang. Panunutom kumamot ati sakripisyo ti kaanakak para kada kayaw. Saan pa yan naladaw ti amay? Tapno agbalbaliw ka. Now, di mo kayat ang maamuan ni John dagiti aramida. Hello, Kive, nanakaw. Nasaya ta sinong bata niyo na gusti awag ko, nanang. Abay akas labadan danagan ka, anak ko. Nanang, ni John, natnag iti building nga raramitin me. Anya? Awanan ti kasinsin ko, nanang. Ay, Diyos ko! Ay, sana po no na itanak ka. Ay na. Saan? Lagay! Pagkawanan na kumalagay. Abay, gasto'y matan, tinagbanagam. Sagit kay tikasta unay. Yung naladaw ang ti amin. No amom lakuma. Iti ka damage abroad. Kanayon ang naliday ti kasinsin ko. Gapo itinaamuan ng aramidam ditoy. Anya? Amo ni John nga dalalaki ang isukatam ko na. Kat na-depress iti kasta unay. Ay, John. Iti panakatnag na iti building. Saan niya masigurado no aksidente anatnag. Uno yung gagara na. Gapo iti panaka-depress na. Gapo iti naramid mo. Sigatin ang pilit kan kuha na nga agabrod. Gapot na kayat mo maipayan na kayo itinasaya at panagmiyag. Gaman niya tinaramid mo, ha? Pagkawanan na kumalagay. Maglo nagabasol ko ti amin. Basol ko! Ay, agsangit ka itan, marengam naladawan ti amin. Mari! Una yun aya. Agbabawi ang manita, Mari. Agbabawi ang. Una yun. Nadya ko mapinilpilit ti asawa ka nag-abroad. Nalabit sana kaso'y dinapasamak na. Ay, hanya nga rod ngay, mare. Nalpasan ti amin. Nunapnag ka kumaitibiyag nga adakada kayo, idi saan pa nag-abroad ti asawam.
Nalamit sana kasto'y tinapasamak. Saan ka kumana kakaasi ita? Nangruna dagiti anak yo. Ay, Mare! Nala, aklo namon tinapasamak, Mare. Malmalpasan ti patarimaan mo abalay mo, pare Hector. Uwan pare Buyet. Kapuday ta, iti panagsugsugal ko. Uy, talagang nagumok tigasat kang ka, pare. Tunggal mapang ka makisugal ka, mangabak ka. Manmanaw, ti pan nakabak mo, pare. Nagswerte ka. Ay gawin na pare Buyet, gusto ka. No kaya't mo ti bumaklang ako, sumurot ka magkanya ka magisugal Anya? Kas makita mo, paray, nagdakkel ti matatarimaan na balay ko. Kaya pula day ta, iti panagsugsugal ko. At tiwa ka dagiti agsapsapul iti abroad. Manumulas sapul da ijay ngayon, idilig iti sapsapulag iti sugal. Ha? Iso sumurot ka matan kanya ka mapan makisugal, paray. Nagganas ti agsugal. Ay, kwa, pare. Sana ka na asam iti sugal. Anusak di kalapaw ko iti tenga ti taltalon. Tinapatag, naragsaka. Kaya sa anak mo't lata mabisbisinan. Sana rumbang nga apalam ni Hector. Tanagtawd iti panagsugsugal na ti kwarta na aramat iti balay na. Saan kumot nga apalan ni pare Hector, tatang? Napintas lang amin ti lang iti balay na. Ma-appresyar ko, tanalain di arkitekto anang design iti balay na. Nagdakkel nga agpaiso di balay na. Isunsamot ta ti kalawaan ti balay na dito yung lugar tayaw. Uwan, tatang. Ibagbaga na nga rod kanya ka mapanak ka nung makisugal. Tapno madaanak mo't iti balay akas iti balay na. Daita ti di mo araramidan, anak. No maigumon ka iti sugal ay san la balay ti mapukaw ken ka. Ure biyag mo Anya? May saldam amin asanikwam. Daga, balay kanda dumapay mailakaw. Tapno lang ada maisugal mau. Kapadasan nanday ta dagiti sumusugal. Ha? Di mo dangdangan ti bagbaga na anak ka. Agtalong ka lang ngayon. Napimpintas pa ti makisugal. Uwan, tatang. Dakas day ta aramid asugal anak ka. Sana nasayat day ta. Boyet, mapanta ka no balay da Hector. Anya nga iti aramida kay di balay da Hector, Marian? Ginom kayo kano iti anak. Kadwayo dagiti babarkada na asukal. Mabay na ka mapan bakit? Jakmat am mo dagiti manugal asa nga ilin Ay, agyaman naklakay. Nakla nung mapan ka nga paiso di balay na nga ginom iti araw. Mas dawak akin ka bakit? Kunak no palubusan na kamapan aginam iti arak. Subsubukin ka lang, no talaga mapan ka aginom iti arak, lakay. Ay naam muna kun bakit? Barkada nga agpaisaw ni Pare Hector. Ngayon madalimitasyon na. Lakay. Mapanak la iti talon ko na ngam ti mapanak agbartak. Sayang la ti oras ko dita bakit? Sayang ginagado nga arakan pulutan mi di kalman, pare Buyet. Di ka matngamin imay, di balay ka. Ha? Ay, ikwa. Adda ngamin na panak, Pare Hector. Adda na pa na mo, no di mo la kaya ti makidanggay kada kami. Saan nga iti dayta, pare? Di ka ko magpanunot iti sa bali. Talagang adda inaramid ko iti kalman. Alala. Sana na dahita ti pagsalitaan ta, pare. Mawatan kamit kit di. Di mo mapanawan ti asawa man niya. Anya? Joke! Sika, ika lang marabakan, pare? Sika talaga, Pare Hector. Umay ka man kiti, pare. Sa dino ti papananta, pare? Sa dino pa'y kumangay. Awisan kay di balay ko adak ka la. Anya? Di ka nagkadkad. Nas ka na makitam, tinalpasan ang balay ko. Ha? Sakin saan lang dahita. Agsyat ta. Awisak man ang dagiti babarkada kat aginam tayo iti ara.
At ako mapay papanak, pare Hector. Di na kon mapagkadkadan ita, pare. Agsakit tinakam ko kan o di ka umaiti pa ng awis ko kin ka. Anya? Bumawi ka ita nga ginom. Gaputasan ka ngay may idikalman anaginom. Nakita mo, tinalpasan na balay ko, pare. Selebrasyon ko na ito, katagrenag tayo iti ado apulutan ka na dungarak. Wala, pare Hector. Awisan mo't naman nga magsugal, tagayin mo, tapno damat kwarta na akas ka na tayo. Pars! Isumati pagbagakan ko na, angam saan ka no na asam iti sugal. Pare Boyet, makita mati unag tibalay ko. Agkakapinta sa kagawaan, nagdakkel ti telebisyon akaslas sinyan. Kaslamat din palasyo ti balay mo, pare. Naglawa, kanap no iti agkakangina kagawaan. Isungarod ngay bagbagakon kan ka, pare. Sumurot ka kada kami ang mapanagsugal. Ha? Saan ka di nga damat talon mo? Isaldam pala ti dagan, tayo ti usaram magsugal. Patyanak, tapara matla kada kayo kanibakat mo ti bagbagak. Pare Hector? Di ka madanagan tag dubli ti kwartam no mga baka. Diyak kahit isugal, pare? At dayta ka manan ako na. Di mo man sang kay baga dayta di mo kayat ti sugal. Pagsaya atam ti bagbagak. Ha? Saan lagay mga agdubli ti kwartam no mga baka? Agtriple pa ya. Bumaknang kan tumot ten akas kada kami. Isong agpanunot kan. Apay akit kita ang tisulit ti balay ta, Boyet lakay. Ako awan bakit? Kita ka di, dagiti naana yun, adiding ta. Wano, umapal ka ni Hector, pintas, kan nagdakkel ti balay na. Ana yan, dagiti daduma adiding ti balay ta. Ayos lat ta bakit? Tinapatag, sana nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat iti balay ta. Talaga matlakay. Uray no katawaan na ka ni Hector, akalapaw laeng ti balay mo. Tinapat, saan ang nagtaod iti dakas ti kwarta na aramat dito'y balay? Bakit? Sana bali nakalapaw laeng ti balay ta. Tanaragsak tamat nga agdenden na lakay. Anya nga pare Hector. Anya tiramidan tayo kakadwa. Nabak tayo mat. Zero balance tayo ita. Relax ka kadilang, ambo. Saan na parikot ti kwarta? Anya? No naibusan ti kwarta tayo, agremedyo tayo. Nagado ti matakaw dita. Dayta mo ti sigod nga aramid ko. Noon may sugal ko, mapanak agtakaw. Ako pare. Tayta ka ti kakayat ko kan ka. Alay ka agpanunot iti pamuspusan. Bilibakan kan. Ala, siya kung ti makamo iti pagsugal tayo. Ikandak la iti sumagmamanungal daw. Addanton kwarta tayo. Promise! Imalatiw ka man dito balay, pare Hector. Wan, pare Boyet. Awan ngamin makasarsarita ka di balay ko. Gusto ngayon bayan. Kasta ka di. Pasensya ka na. Tawan may pasagok ang merienda. Tadayumot ngamin ti tersena dito kataltalunan. Siga, med pare. Saan na parikot ti merienda? Nalpasa ko na nagmerienda di balay. Napresko ka ang tiangin dito yung lugar mo. Makapasalibo kang itirik na. Talaga, may pare Hector. Marelax ka dito kataltalunan. Ne, mabisinan dyan mo pare Boyet. Wan nga ron pare Hector. Kalkalpas mi lang kami na nagarado. Iso mabisinan dyan ko. Naglukmag tinwag mo pare. Talaga tinaripato man ang bag. Kukuam sa pa'y dagiti kalding na iwayway iti saan unay nga dayo. Wan pare, kalding ko amin na kita. Aduda. Napauli mo kamatan pare. Kan itay pa ito malangkyaw ka. Ay ko di mo latan ni kaskaso ti panagulimag ko. At dalasim ka ni ti isip ko. Ha? Sige. Sana ko nga agbayag pare Boyet.
At apay kayang paramidag iti balay ko. Ni, nagbiit ka matan nga imalati pare. Saan pa ila nagbayag ti saritaan ta? Agawit kan? Agyaman na tadi nakpinaya ng awis kan kagaginong iti arak pare. Mabay na kin ka pare Hector. Ato na daras nga inawis na ng pinagkidkidan ka. Ala, aginom tabay pare. Ado ti arakan pulutan. Agpapas ka. Naparte ko kon pare. Diyak samatin ka balan ti agawid. Maulaw ako. Nalawa ti balay ko apagturugan. Rabi iyo na yan. Ang mga nuan niya pa iti mapasama kan ka iti dalan mong agawid. Kababayin na kan ka pare. Anya ko mga iti pagbayanan. Maturog kan iti balay. Ha? Ang mga orayan nak ni Marian. Sakti makamu ka ni Marian nga asawan pare. Managdandanag kamot ako na. Ha? Mawatan ni Marian wapay asaan ka ang makaawit ita. Iso dito ka na maturog. Sa bagay, nagpakadakan ko na pare. Alala, ituloy ta na ginom pare po yan. Ibusan ta tinabat bati pa nga arap. Nasayata na sabat ka kasinsin boyet. Itay pa'y nga orayin na ka ni Ipagmarian. Apay kasinsinjuan, anya tinapasamak? Jinwang yu, tinakaw da di rabi eh. Anya? Awanan a jinwang yu. Idi makariing ni Ipagmarian. Awanan. Di talilaangan tinwang tinabati. Diyos ko, ayan nga rudin ti asawa kasinsin. Napan iji barangay hall. In-report na ka ni Kapitan na tinapasama ka pa nagtakaw. Anya? Apay kasinsin. Sa dino ay tinagturugam, tasan mo nabantayan jinwang yu. Ijay balay ni Pare Hector. Naginom kami iti arak iti rabi. Ala, agsang sangit pa ni Ipagmarian. Di na namo tararamidan na gapo iti pan nakapukaw tinwang yu. Surutek ti asawa kay di barangay hall. Ay, unay matanda tayo napasamak. Ikay madanagan, tapaimbestigar ko ana imbag ti pan nakatakaw tinwang yu, Marian. Boye. Agyaman kami, Kapitana. Ang kasano day tan lakay. Anya nga iti usarem nga agtalon. Tinakaw damod tan tinwang ta. Dagiti awanan ba yun nga agtatakaw? Awan konsensyada. Kakaisuna anwang ko apagtaltalon ko. Tinakaw dapay. Inawaga ko dagiti pulis. Umaydad dito'y barangay tayo. Naskan ama imbestigaran ana imbag da ito. Unay mo tan tinapasama kitinwang mo, pare boyet. Huwag nga rod, Pare Hector. Kakaisuna anwang ko. Tinakaw pa'y ladagiti awanan bain at tao. Pare boyet. Adipon ni Satanas no asino man dagiti ang nagtakaw. Ala, di ka madanagan pare. Kinapud mo na. Nangabakak manin iti sugal. Ikang kay ti kwartan. Anya? Masyanakan ka pare. Isong ikang kay ti kwartan. Agyaman no kasta, Pare Hector. Talaga nasingpet ka gayan. Mapangnamnamaan ka pa'y. Awanan yaman na, pare boyet. Gumotang kay ti may sa kaban na bagas kan groceries tapno adu ti abasto yo. Anya? Ni, kababain launa yan kan ka, Pare Hector. Di mon panunutan da ita, pards. Nasingad ta nga gayam, iso at tulungan ka. Ay na, talaga man nagtulong ti gayam mo. Agaso ngay, inikan na kay ti kwarta. Uwan Marian, nangabak iti sugal. Diyak kumawatan ta nagtawd iti sugal ti kwarta nga intad na. Impilit naman. Guraan na kanuno diyak awatan. Sayang dyan wang talakay. Ay, bakit? Sa pila kumaan, tamatiliw iti kabiitan a panawin dyan nagtakaw iti nuwang ta. Di man madne pare boyet. Tinakaw mitinwag na. Ayam sana pali tayo nikakmutan iti kwarta. Di kwarta nga inted ko kankuha na kat bayad matlatin la ko mi anong na. Nagmayatad ti agilan iti naglamuyo taso ba ta makarelax na tao. Nang runa kat nagpintasan ti balay ko. Agkakangina dagiti usar ko diti balay.
Siyak, ti kapintasan, iti balay, iti lugar ni... Ginginid mo tayo, iti napiksa. Nas ka na makaruwara ka dagos iti balay ko. Karating ak ti pumanaw. Marsunod ti balay ko. Boy, nagpigsaging ginad. Wan nga ron, Marian, anya ka din dito mapas mo sama ka. Apo, kalaat na ito, pasama ka. Agtalinad talaan gito eh. Ha? Narsuot ti balay ni Pare Hector. Wan nga ron. Tulungan da ka, banga siyo. Masyan kayo, kanya ka. Pakalugaran, tulungan tayo ni Pare Hector. Napandagan iti siminto. Tulungan da ka, Pare Hector. Bagkatan mi ti siminto na ipandagkan ka. Tulungan nyo, tsak mamusan ang tisakit. Nagsakit ang tinter, abagay ka napandagan iti semento. Pare Boyet. Ne, agyaman ang tanagsublim ti puot mo, Pare Hector. Pare, Apay ngagsangit ka. bakawanan na pare. Apay ngagkid daw ka iti pamakawan kanyak, pare. Dakkel ti basol ko ka pare. Anya? Sa pala ko matababakawan na. Di ka maawatan, Pare Hector. Awan matbasol mo kanyak. Ada pare Boyet. Panag ko na dinusanak ni Apo Diyos. Gapoy ti panang loko ka. Anya? Siyak tinang takaw itinwang mo. Anya? Tinakaw ko tinwang mo. Kat insugal ko ti kwarta naglakwak. Pare? Uli tagtagkid daw iti pamakawan kan ka. Sana rumban tayo dyan nga naramid ko. Ala, agpaimbag ka kiti, Pare Hector. Imbag pa'y kada kayo nga agasawa, pare. Sana ano ti kalapaw yun di nagginginad iti napigsa. Baba ni ti ka si ti Diyos, pare. San kami nadangran, kan sana narsuod ti balay mi. Awan sir biti nagdakil balay ko. Gaputa narsuod lang. Nakamiris akon, pare. Nagtaon mo't iti panagsugsugal ko ti kwartang inaramat ko iti balay ko. Ha? Kaya naglablabusak. Sikapay agayam ko ti tinakawak. Nalabit, nadidigrak. Gapo iti dakas nga aramidek. Agyaman ak ta nakaamiris kan, Pare Hector. Di ka madanagan. Tulungan ka latta, tapno makabangon ka manan. Ken tulungan da ka para iti pan nakaipatakder ti balay mo. Pare Boyet. Di kagdanag, napakawan kan. Basta agbalbaliw kan amamin pinsan, pare. Dakas ti agtakaw ka nagsugal. Day tatitandaan nam. Uwan, pare Boyet. Tandaan na aming ngayong bagam. Agyaman akmat, gapo iti panang pakawan mo kanyak. Kanyat ikid daw ang iti pamakawan anak ka. Masikugat, tatang. Anya? Kat ibagam ko ni Robin tagkasar kayo. Di nak mabalin ngay kasar. Gaputa damat gaya manasawa na. Agdanin kasar na, tatang. Ay, tiawanan pa ay nalalaki. Ibagam, takayat ko ang makasarita. Awanan ka itibain, Robin. Tata, pakawanan da ko ma.
Imbilang kan asa nasabsabali ka na kami. Ngam kasto iti isubad mo iti kinasaya at miken ka, ha? Sorry, tata. Apay ngayon libak mo ti kadat asawa. Nagtalakakan ka. Pinamati nak adi mo lukwen ti anak ko. Tata, inayat ko unay ti anak yo. Jackpot senday ta. Linukom lang ti anak ko. Iso a pumanaw kan. Ha? Pumanaw kan kuna. May salang ti agbalin nga asawa na awatam. Ala, pumanaw kan. Kat di asawam ti denam. Di kan agpakpakita ditoy. Babae ti impas ngay mo anak ko. Nagpudang maubing, kasmatlakan ka. Kaasimat yan ako, tata. Apay kumakaasi. Santa matabaybayan. Tulungan kayo. At damat pensyon ko, apang suportar ko kada kayo, iti apo ko, anak ko. Agyaman ak, tata. Nakasingsingpot kayo kanya. Kada kami, iti anak ko. Di na pulos inutan. Mauray kasto iti nagpanaga. Nasakitan ka lang aruden, sa ungtan ka pa'y. Saan anak? Diyak marambid da ita. Kasi ti kanayon ko nga ibagakan ka. Datalangan ti agbinadag iti rigat kan ginawa. Agyaman ak, tata. Pabunyaga madagos ti apo ko. Di mo pagdanagan ti kwarta mabusbos, tas siya ti makam mo. Ay na, nananay ka na Kristiyano, apok. Nalpasan ti bunyag mo. Agyaman ak manan, tatang. Awanan yaman na anak ko. Kaya yaman ak met. Tapinatgam ti kiddaw ko nga angel ti panaganta iti apo ko. Da kayo ti amaktang. Iso anoan niya ti ibagayo. Paspasuro taklatan kada kayo. Tamok mo't apasig apagsayaatan tayo atalo kada baby ti pampanunutin niyo. Kuna ni Mami, da kayo kano tinangpanagan kanya kitinagan ko nga angel, lolo. Agpaiso ka di. Ay, kuwan mait. Apay, di mo kaya tinagan mo nga angel. Kaya't ko ata nagpintas, lolo. Ngam apay aday ta tinapili yung impanagan kanya. Gapo, tasik ati anghel mi iti inam. Naidumduma ti kinaragsak mi ni mami mi didimtang ka iti biyag may. Ipatpatag da ka unay angel. Sikatin ti Diyos aparabor kada kami iti inam. Ipatpatag kayo mat, lolo. Kumusta ti panagadal mo, apaw? Mayat, lolo. Nasurok lama katawan. Agturpusak ton iti high school. Agyaman nak iti ado atulong yu, lolo. Agyaman akmat. Ta makitak ti kinasayat mo nga agadal, apaw. Sapay kuma, ta makalpas ka iti panagadal mo. Ikarikday ta, lolo. Saan kayo apaayan iti arapaap yu para kanyak? Gaputaan mo ka para iti pagsayaatak ti pampanunutin yu. Una, umdasan na pakaragsakan mi iti inam, no matunoy mo dagiti arapaap mo, apo. Mili anak, ada kadwa kasimang pait, inanam adona, nubiak. Ha? Dona, iso ti bagbagak nga anak ko, ni Miley. Naimbaga oras mo, Medi. Kastamot, nana. Sige, sumrek kayo. Miley, okay ka dilakan ka no mga sawa akmanan. Awan problema kanyak, tatang. Noan niya ti pagragsakan yung aramidan, suportaran kayo. Ay, pasensya ka na. Hanggang ka sa pulak mati katakunay na iti panaglakay ko.
Iswa, sapay ko matamawatan nak. Apay ko maasaan lay tatang. Maawatan kayo. Dona, agyaman nak. Takinayat nak. Asino ako maakong dipili iti pakirelasyon na ikat ni bumakutak mo na balasan. Sikan salat na ilawaan ang nagharam kanya. Nagasatakit di atakaskan ka. Tinagbali na nubya. Manakaawat. Ang bayang ta apama na makagraduar ti apo ko iti panagadal na. Pagsaritaan tayon taon. O kaano ti panagkasarta. Happy graduation, anak ko. Ay, kamao dyan, anak. Nakagraduar kamot lang. Agyaman na kada kayo kini Lolo, Mami. Ay na. Nakalpas ka niti panagadal mo, apo. Sapay ko tagbalin to na progreso ti biyag mo, apo. Agyaman nak Lolo. Adda kayo latte itilikodan mi ka ni Mami. Manipod na ipasngayak. Da kayon titimakder nga amak. Tinangisaksakad kanya. Malala, diya kaya ti agsangay. Agragsak tayo, hindi ta nakaturpos kan. Wan nga rod, tatang, mabalin mo nga ikasar ni Manang Dona anobyam. Anya? Wan Lolo, ang mga nagpasugnod no diyo pala ikalaysa. Wan mo't nga min tatang. Sambutim ti panawan tani mapanan ti tawen tan. Pasensya kayon Lolo. Gapo kanyak, naitantan ti panangasawa yo. Ay nasa na problema dayta. Dapat patag ti masakbayam. Yan ti bukod ko pagragsakan na po. And makauray dayta kasar-kasar. Madanon tulad ta. Kitam da ito, doon na bakit? Ne, kabarparo mo tapungan da ita. Wan, inregalo ni Angel nga pukog da ito. Adapay na iborda iti da ito apungan. Basa I love you, Lolo. From Angel. Nagpintasan ka day. Nandiyan ka buah. Aywan kaya. Ang bakasyon taman kit di ijay lugar mi. Sigsigaan da na anang kantatang ti panagawid ta. Kaano, bakit? Yan doon Sabado. Kasano day tangay? Kasangay ni Angel inton Sabado. Anya kumaita. Agam si ka. No napatpatag jay apo ko ngam siyak nga asawam. Awan mo't maramida. Nayapay kaya kasta ti bagbagam. Amumat no kasano kinapatag jay apo ko kanyak. Di makaliti sidong ko ni Angel. Tawan kat nga rod na bangunan na nga amana. Di mo kaya ti agawid. Siyak latang nga rod ti agawid. Dona, mabit lang. Dona! Nukas tatang, nagawid nga is-iso? Ay, awan anak. Jakman amo iti dayjay nga asawak ta nagpasugnudsan. Imbagak ladyak makaawid inton Sabado ta kasangay kat nga rod ni Angel. Ang nagpasugnod mutan. Ala, amangan mo't no agim imo nandiay asawam iti anak ko, tang. Amangan no pagarupan na anapat patag ni Angel ngam iso nga asawa yo. Ay, kasta garod mo't tinadlaw ko. Ngam, mapay ko mga agimon ngay. Kita muna mahit no kasano kinapatag ni Angel kanyak. Alakit, ay aywan nyo tatang.
Sige, tawag akin ton madamdama anak ko. Nukasta nakasangpet kan di ta lugar yaw, doon na. Wen, no napatagakan ka. Sumurot ka dito yung lugar mi. Ngam no di ka umay ladingitan. Sa anak meten nga agawid dita. Anya? Uray mga sawa ka niti sa bali. Bye! Hello! Hello! Ay, anya ti asawak. Tang! Anak ko lang na doon na. Magpaspasugnod. Yakman na mo iti dayjay at tao. Surutin nyo lang ang tatang. Ingkay ay aywan. Amangan mo't no urayan na lati panangay ayoyukan kwa na. Anyan dayjay ado na. Sige ta surutet to. Saan tan nga agawin ijay lugar yu, Fidel? Dito yan lugar mi, ti pagnaidanta. Anya, apay, at da ka di mo nagustuhan ijay balay? Diyak magustuhan ter aramidem. Iparupam launay kanya ka dapat patengjay anak mo ken apo ko. Ngam iti siya nga asawa. Doon na, agpapada ti panangipatag ko kada kayo. Sana mabalin ti kasta. Sana rumbang apagpapadaem ti tratom kada kami. Siya ka ati ad-ada nga ipatag ken pangibukbukam iti atensyon mo. Tas siya ti asawa mo. Numay ka rin asyak laeng ti patag mo. Sige, agsubli ak ijay lugar yun. Ngam, no saan, dito'y kalaeng ngagnaen. Ay, sana mabalin doon na. Diyak mabalin na panawan dagiti akin na ijay balay. No kasta nga rod, jak sumurutan ken ka. Agawid takit din ijay balay. Manjak, basta saan akon asumurot ken ka, Fidel. Saanin ang nagsubli iti balay ni Nana Donna, Lolo? Amang ano nakiasawa mo tiniti sa bali? No kasta te kayat na. Awan marami da kapaok. Apo. Ni, adda tao, Lolo. Dito ikalaag. Inakita no asino da ita. Ruben? Wan tata, isyak nga rod. Dandan hindi ka na ilasin na. Nabayag namin ti panawin na dito nagkikita, tata. Wan nga rod. Apay nga ita ka lang agpakita. At ito ka sa laysayan, tata. Nabayagan na nabaloak. Natay ti asawak. Gapu iti sakit a kanser. Aniya? Pasensya na. No itala si marong karak dito tata. Aklo na. Ano tinagkurangak iti anak yo. Kastamot ti apo ko yo. Di nakamutan am mo ti anak mo. Agparinto mga iti sangwanan nyo tata. Tagpakpakaasyak. Iyam amudak kumay ti anak ko. Nupayawan serbik nga maparakan ko na. Agkidawak iti pamakawan. Amo ko man nakaawat kayo tata. Maawatan nyo tirek na kas may isang ama. Kaya't ko makita kan makasarita ti anak ko. Bareng maingkanak pa iti may sa agundaway. Ay, alaala tumakder ka, Ruben. Sumrek ka ta kasaritam ni Angel. Yam amu ka ken Juana. Ang jak may karay no maawat na ka nga amawan no saan. Pakawanan na kumanak ko. Nagbalinak nga responsable nga ama. No ikanak iti may sagundaway. Tapno may pariknak ti pamatag ko kan kang anak ko. Agyamanak. Sorry. Ngamjak kayat. Angel, anak. Awatan tan ni dating. San? Jak kayat, mami. Angel! Meli, kaguran ti anak na. Pakawanan na kumamat. Ay, ayatan ka.
Nabayag ang nagpukaw. Di ka pulos nagparparik na kada kami iti anak ta. Ikan na kumapay iti may sagundaway. Agsubliak kada kayo. Kat sabay ko tama pa kawandak pa'y. Ruben, Agpakpakasyak, Meli. Mawatan ka, anak ko. Saan ka alapdan no awatan manan ni Ruben? Total, nawaya ka matan. Tanatay magaya man ti asawa na. ay, ato pa'y lang ni Ruben. Kaan mo may tabasol no agayat kalatakan ko, ana. Masya na ka ni Ruben. Uray kas jay tinaramid na iti kalabas. Sumkan latamat ti asik kan ko, ana. Nangruna kag may-maysan ngagbibiyag. No makita ka naragsak ka. Naragsak ka matan na. Ni Angel, saan na ang maawat ti ama na? Ala, takasaritak ti apo ko. Nasakit tinakam ko iti amak, lolo. Idi kasapulan mi kaninanang nagpukaw. Ti pagrebangan nakas ama, da kayo tinangipaay. Iswada kayo lang kan ni mami ti rumbang ipatag ko. Angela po, saan ang nasaya at agimula iti sakit tinakam? Tay ko na dangarudan. No da makabasol kan ka, kat agkid daw iti pamakawan, ay pakawanam. Tapno pakawanan nakamat ti apo. Lolo, Ala, sapay ko matamaawatam ti inam. No awatan naman ang ti amam. Tamok ang napatagpayla ti amam kaninanang mo. Itid ta ko matipagragsakan ti inam, apo. Iso apakawan na mo ti amamuan? Laglagi pa. Saan mi ngayon suro kan kaaguraam ti amam? Kaya nuuraan niya't mapaspasama. Amam tulat ta ni Ruben. Isuda iti inam tinagtaudam. Nay, Angela na. Anya da ito inyawat mo kada kami kanitatang mo. lukatan niyo, ananang. Mala, sikan timang lukat, Ruben lakay. When? Ha? Dua asing-sing? Uwan, mami. Sing-sing. Panawanan tapnornusan niyo ti bagbagyo. Agkasar kayon. Anya? Di yu pagdanagan ti magastos. Tasyak ti makamo. Tinapatag. Agkasar kayon. Tapnonan anayon ti panagasawa yu, mami. Daddy. Lukas ta. Maawat mo ti amam, anak ko. Uwan, mami. Agyaman ka. Ipatpatag ka na anak ko. Kat ulitak man ang tagkid daw iti pamakawan. Pakawanan da kumamat no ginora kayo, daddy. Ngam saan itan. Pinunas kon ti sakit tinakam ko. Kat duha kayon kan ni mami nga ipatpatag ko. Patpat ganda ka mat, anak. Lakay, kumusta nga iti panagpaspasadang? Babayan ti asi ti Diyos, nakaadu akmat iti napasadak bakit? Iso agimmatang akmatan kadagiti kasapulan dito'y balay. Uy, nasayat nga rin no kasta. Ay, talaga nga ada kaasi ti Diyos kadata. Agnanayon ko mga ado, ti mapasadam, lakay. Basta saan taliwayan ti agkararag bakit? Nalagan lat ta ti riknak ama panagpasada. Ken kasladyak marik na ti bannog ko kanayon. Gapo iti panagkarkararag ko. Agpaisot ako nam lakay. No, adumat ti mapaspasadaam iti chip. Adumat ti matultulungan ta karuba. Pudno na ita bakit?
Kanayon adata ti pagutangan da. Dagiti met duma, maliparan da pa yun ti utang da. Ay, nas ka nagbayad dalata bakit? Nagrigrigatan tamad day ja kwarta. Nagrigat asapulan ti kwarta. Nagrigat mo't nga rod ti mapan agsingir. Isuda pa iti adaganas na mo't nga agungot no singirum ida. Sapay la ko mga rod, tagbayad mo ten, dagiti nabayagan ang nakautang kadata. Beya, bakit? Sa dinong iti papanamkulas, nagsapa ka mo ten arumar. Mapa namang gumatang iti abunaw para kadagiti mulak anatag, mang samay. Itala makarwarak ta makumikumakmot iti trabaho. Sa bagay. Naimbag ka pa adulat ta ti mapaspasadama na. Nagagat ka ngamin uling at pasada. Saan ka ama ibusan iti kwarta? Kung kasla di ka mabambannog. Makariknak mo't iti bannog kulas. Ano saklatan na, tapos saan kami nga agbisin ka ni Bea nga asawa. Biliba ka talaga kin ka. Masanak nga agsalukag, di ni magatang dagiti kasapulan mi. Ni, nalipatak mo tini nagpilitay. Ay, asiday ka kun iti papanak. Ala, di mon panunutan day tapulas. Kaslas saan tang agkaruba. Pagyaman ak nga ron, nakasta. Nasingpit ka talaga akaruba, manong samay. Ay, talaga nga wanan kami ita sa ami barok. Iswa pautangan nakpailay ti kwarta. Sana parikot day tatata. Mano aya ti utangin nyo? Sa nga ribo ko manu adda. Bayadak tao no adda kwarta. Ket wala tata. Nasingpit kayo nga agasawa. Amuyo ti tumulong kadagiti agkasapulan. Gaputa day tati rumbeng tata. Pagayatan niya po Diyos ti tumulong kadagiti agkasapulan tata. Barok. Ay, mabit lang ha. Inak mangala iti kwarta nga utangan nyo. Kapampanaw mat ni Manang Laring, bakit? Wenda kay, imay imutang iti kwarta nga uray rabrabiin. Kasapulan na kanuuna yan. Kasta ya? Wen, ay na, nyangay, datalatan ati asitgan dagiti kaarubat nga umay umutangan. Ay kat pautang malataydan Total, inaldaw mo't amapanak agpasada iti jeep. Tumulong talatan kadagiti agkasapulan, bakit? Ay ka, wen alakay. Kastalatan ti aramidon ta. Apayin kulas. Itay kapay apuman nagnad iti parangan. Agparparikuta nga ron tata. Anyat pagparparikuta maya barok. Kasapulan dyan ako ti pagmatrikulana. Awang mo kapag alaki ti kwarta. Anya. Naigatang kumutin iti abuno di kwarta. Nagrigatan ayat ti marigrigat. Padasam ti mapanumutang ken ni Samay. Ha? Imbagday jay, tainal daw nga da kwarta na. Nagagat namin na mapanagpasada iti jeep. Ay, sige man tata. Padasam mangarot ti mapanumutang ken kuana. Kasapulak at talaga ti kwarta Samay. Nas ka na makabayad din dyan ako iti pagmatrikulana. Kasta ka di, kulas? Uwan manong Samay. Si kalangan tinamnama ka makapautang kanyang iti kwarta. Kulas. Di ka madanagan. Taapa man na makaapit akag bayad adagaws. Sige kulas. Mabit lang. Inak alangan tututangan. Lakay, agsasarunumot din ti umutang iti kwarta ken ka. Ay, wan nga rod bakit. Ultimo asukar kan asin. Umay da pa yung dawatan dito'y balay. Amuda ngamin asaan ka ang naimot. Iso si Kati asit ganda. Beya. Tirigat na lakay. Adupay ti imutang ken ka asaan pa'y ang nakabayad. Anya nga tanong mapan mo singiran ida bakit? Sige sige, tarumwarak nga rod ita. Inak singiran dagiti nabayagan ang nakautang ken ka iti kwarta. Kumusta bakit? Nakasingir ka? Ay, awan tinagbayad iti utang na kanyak lakay. Anya? Kunada, awan kanupay kwartada. Dagiti mo't daduma. Naglemeng dan. Tapno saan da ang babayadan dagiti utang da. Nala, baliwam tumanan ti mapanagsinger bakit?
Ay, lakay, da ito yung tikon kunak arigat na. Nuumay da umutang, itud ta adagos ti utangin da. Ngem no agsingirtan, ay na, agpukaw dan. Bakit? Ay ka, agsingirak tumanan intun bigat. Adu tinasken agatangag para dito'y balay. Dandan ni maibusen ti bagasta. Ay nasami, agyamanak tanadanon ka diti balayo. Apay ka diyan, Alisa? Masapol ko amin ti kwarta. Ha? Umayak agpakpakaasikan ka sami. Masakit ngamin di anak ko kat masapol na ti agas. Anya? Si kalang ti mo ka makatulong kanyak. Talaga ka sa pulak ti kwarta para iti anak ko ang masakit. Sige. Ibagam naman ti utangam, Analisa. Kasano nga rod ta? Impautang mumutten dyan na batbati a kwartata. Diyak ko mapautangan ni Analisa. Ngam nagpakpakaasi. Bakit? Anya? Masakit ka no di anak na. Iso pinautangan klata na. Di ka madanagan, bakit? Inak man ang agpasada, tapno da igatang ta iti bagas. Ken da dumapay masapsapul ta dito'y balay. Allah, rabiikan asim mangpet. Itaman pa yan narabyan ka. Ay, nakapoy ti pasada, bakit? Anya? Manmano ti pasayro. Iso abas ti napasadak ita. Anya ngay nga rod lakay. Saan mo't nga agpapada ti aldaw. Adda na pigsa. Adda mo't pagkapsutan ti biyahe. Agpay sudet ang imbagam. Beya, bakit? Nala, hingga nga rod manganan lakay. Amok anabisin ka ang nagbiyahe. Bigbigat mat ngayon manlatiw kayo dito'y balay, ikit. Wan, sabi ba raw ka? Ay kagyaman na ka, danadanon ka dito'y balayaw. Apay ka di, ikit. Di na pa ba raw ka, ha? Masyan ka kumakanyak, ah. Kasapulak na una yun ti kwarta. Ha? Ay na pautangan na kumabaraw. Manon nga aldaw, nga awan bagas ko. Awanon ti gatang ko iti kanak. Ako Kaya pa, sigin barok. Agpakpaka, siyakin ka. Ay, pautangan na kaon. Ay, niapo Diyos, timang binbindisyon kin ka. Gapo iti kinaimbag mo, kadag iti kaskada ka, maingag ka sa pulan. Pasensyakan bakit? Impautang ko ti kwarta na pasadak itay, kani ikit Rosing. Maawatan ka lakay. Apay ngay. Datamot latan ti asit ganda iti umutang. Hawin nga rod lakay. Saan damutin nga agsardeng nga umay umutang ka data. Jakmat kayat apabaynan ida Iso pautangak matlatay da. Ay lakay, adu pay ti jak na singir ang nakautang ka data. Ingkaman kiti agsingir bakit? Datamot ti maibusan, no kanayon da nga umay umutang. Ay wen talaga nga inak agsingir ita nga aldaw. Aldawan, lakay. Apay, di ka di mapan agpasada ita. Ay, saan mo't nga gandaran ti jeep? Anya? Nas ka na mga yabak iti mekaniko amang tarimaan. Wala ka sanungay daytan lakay. Awam mo na singir ko kadagiti nakautang ka data. Anya? Jesus. No kaano aka sa pulan ta ti kwarta? Awan mo tinagbayad iti utang da. Ay talaga.Aya po nagrigatin ayat yag singir. Sigurado adakkel ti magastos ko iti jeep. Daan nga minin ti jeep ko. Iso nga adun dagiti madadala piyasa na. Ala, Ay po. una yun apan nakairanrananan lakay. Wala nga ron bakit? Datamot itantag ka sa pulan iti kwarta. Pimanaw mo tin dyan mekaniko lakay. Ay, agpaiso ti kunak adakkel ti magastos iti nadadal a jeep. Anya? Nasken na ma-overhaul ti makina. Pangalaan nga tan iti kwarta pagpatarimahan. Alalakay ka sa nudaytan. Aburido akpen.
Awan pa yun igatang iti makan dito'y balay. Anya nga tanti aramidon talakay. Siyak ti mapanagsingir bakat. Kasapulak mo't ita ti kwarta. Nasken amay patarimaan kong ti jeep ko. Singir ko man di utang mo kulas. Pasensyakan samay. Talagang awan pa'y magkwartak ita? Anya? Imbagam idi kanya kabayadak ti utang ka no da kwartak. Apay ngay ngagsingir ka matay. Anya? Unay ka matay? Naglaing ka mga agsingirin. Aslasan tayo nga kakaruba. Nagalas mo ti ugali yung agasawa. Di na minsan ni mo biyang asawam ti may nagsingir. Ha? Agbayad ak magkano da kwartak. Diyak kaya ti madagdagulit mo na masingsingir. Saan kumamat akas tati ibagam kanyak? Pumano ka? Awan ti masingir mo kanyak? Awan pa'y kwartak ita. Naglaing kalakit di nga agsingiran, Beya. Kasladyak bayadan ti utang ko. Agbayad akto no da kwartak. Nay, agungat kamatan, Annalisa. Kasano sa anak nga agungat kat singsingiran na kon. Dua alawas pa'y tinapalabas agsingir kan. Ha? Tsak pa'y mo't kaya ti masingsingir ti balay ko. Uraya mga umaya ki balay yung agbayad. Anya? Saan nagaputan nakautang akon kada kayong agasawa kut umay daklatan singsingiran ditoy. Makauray kayo umot Ala, di ka kumamot agsao iti kasta, Annalisa? Ay na, nasakit tinakam ko ang masingsingir. Agbayad akit ti utang ko no dan pagbayad ko. Nawatam! Ay, nagrigat asingiran dagiti nakautang kadata bakit. Wen nga rudla kay. Ay po, mabainan ta pa yun ngagsingir. Ay, anyamutan. Idi isuda ti agkasapulan, nakasingsingpet da. Nagado ti karida, angam no singira mon. Sikapay ka ti dakasen. Talaga Angam kasano daytan lakay. Saan tapay mo't na ipatarimaan mo't ti jeep. Uwan nga rod. Datan ti agpakpakaasi kadagiti nakautang kadata. Pulos mo't nga awan ibayad da kadagiti nautang da. Nabayagaya may na sana nagpasada ni Same, Beya. Uwan tata, nasken ngamin ama overhaul ti jeep mi. Awam mo ngamin sa bali apanggadan ni Same no saan ati panagpasada na. Ewan gayam, saan ka di asingsingiran ni Same di na minsan ngal daw Nicolas? Uwan tata. Kay nagbayad. Saan nga rod tata? Awan ka no kwarta ni Kulas. Talaga nga ulbod day jay akulas. Napaklan nga ulbod. Payan ako na ti kasta tata. Kit no nakaapitan iti natang na. Nakatsamba nga rod iti nangin na apresyaw. Anya? Wen, kanginginaan ti sibuyas ita. Iswa, nakatsamba ni Kulas. Kat no nagpainom pa'y iti arak kadagiti babarkada na. Anya? Apay nga rod asan nagbayad iti utang na kada kami? Inulbudan na kayo, Nicolas. Di nala kayat ati agbayad iti utang na. Ay, noadala ko makwarta. Nagbayad ako man akong. Sana'y nanaskan nga may daksing-singiran dito'y balay ko. Kasapulan mi ngamin, nana. Nagbasit mo ti utang ka. Singir ka, singir. Kaslasan ko mo abayaran. Impalagip ko laang mo't ati utang yun, nana. Di kay kumamot agpungtut, Ay! Urasan mo kay palagip. Tamak nga daw utang ka kada kayaw nga gasawa. Nagalasan ti ugaliyaw. Uday kayo mo ito nga gasawa. Nagsimnublat kayo mo ito. May agsingir dito'y balay kaw. Nagdakis mo ito ti ugaliyaw. Anya ka din day ta sasawan nyo, nana. Saan kami adakis nga agasawa?
Agsingsingirak laeng met iti utang yu. Saan kayo nga awagan iti dakes? Kaslawan nakam ko mo sa nakautang ka na kayo. Dito yung kinabakit ko. Pagbarbalin ng daki nga kaslawan na nakam na. Gapula iti dito nga basit nga utang ko kada kayo. Ala, baybay amlataydan bakit? Agpakumbaba kalatan. Lakay. Agremedyo aklangan iti pagpatarimaan ko iti jeep. Sami aya. Diyak kaya tiriri bakit? Agbayad ang tulatan, no ada kwarta na. Kwarta lang na ita. Masapulak to manin na, no matarimaan ti jeep ta. Ay, sa bagay. Ada ka asi ti Diyos bakit? Hindi na tabaybayan. Kapayakas lasaan mo na rumrumar ni Same, Bea. Masakit ti asawa, tata. Anya, Makalawasan nga sakit. kahit impacheck up mo ka din iti doktor. Aw mo ngamin aramatan may akwarta pagpa-check up iti doktor. Nabayagan nga awan pagsapulan ti asawa. Kaya't ko ang makasarita ni Same, Bea. Ah? Sige. Ala, umay kayo nga rod iti balay, tata. Isumot lagaya, masan ka na rumrumwar ta masakit kagayam Same. Uwan tata. Hala, di ka matanagan, ta siya makisarita ka nagiti nakautang ka na kayo. Nas ka ngagbayad dan. Tata, Impagpay kanya ka ta nagbayad na kadagos iti utang ko ka. Saan nakas ka nagiti karuba ang nakalipatan ngagbayad? tata. Nasingpot kayo nga agasawa, iswarong banglang at tulungan kayo mait. Saan nakakas ka nagiti daduman dita malipatan dan ti agbayad? Kas panglakayan nyo dito lugar tayo. Patsindak ko ma. Masakit ita ni Samay. Kat kasapulan na launa iti kwarta. Tata. Hindi na tayo tiyag kasapulan. Kat nagpatulong tayo kadakwada ng agasawa. Saan tayo narigatan? Ngay mutang, sana ya? Ay, uwan, kapsat. Naglakada, nagpautang. Takayat dati makatulong kada tayo akaaruba da. Ita, nagrigat da kayo asingiran. Papainan nyo pa ida. Ay sana nasayati kas tangogalay. Nagbayad kami nga rodan, tata. Kami. Nasaya at launay kulas. Agbayin tayo umit ka dakwada. Dakal, tinaitulong da kada tayo. Hindi da tayo tiyag kasapulan. Sige, kauray siya. Kagbayad na mutain, kapsat. Pasensya kan Samay. Nakamirisak ang manditi naramid ko kan ka iti kalabas. Agbayad ako niti utang ko. Uray siya, pakawanindak Sana rumbang tinaramid ko, bayadak matan ti utang ko. Ay, Same, Bea, nasaya at kayo, wakaruba. Tagkidawak mo, titi pamakawan kada kayo. Umayak mo at bayad iti utang ko. Agyaman na kada kayo, nakamiris kayo. Hindi kayo madanagan. Saan kami nagimula iti sakit tinakan? Pudno dayta kakabsat. Saan kami nagimula iti sakit tinakam? Tinapatag ita. Nagkikinaawatan tayo manen nga agkakaaruba. Dagiti agkakaaruba, katrumbang nga agtitinulong. Ay na nanang, ag-flight akon iti mabiit. No kasta, maka-abroad kan anak ko? Nanang, aguray kayo. Apay ngay akas na tilangayo. Apay asaan kayo naragsak. Maka-abroad ako nanang. Agsweldo akon iti dolyar. Ay na, malading itanaklaan, Jana. Ngamin panawan da kami iti anak mo.
Ay nananang, awan na pintas ang masakbayan ti anak ko no jak umadayo. Nagasatakit niya, ta maka-abroad akon. Ano saktagbalin akatulong iti abroad, basta dolyar ti sweldo. At daara paap ko iti biyag. Iso ang masapol ng sakripisyo ak nanang. Kayat ko ti maaddaan iti dakkel abalay. Gumatangak iti nalawa adaga. Gumatangak to iti lugan, kanda dumapay. Ay, ala, sapay ko mga rod ta napintas to tigasat mo iti pagilyan a papanam. Kat agan-anad ka kumaichay anak ko, Mapan kamin, Lola. Sumurot kayo kadimat. Saan asumurot ni Lolam? Duwata lang agbiyahe, anak ko. Ne, papanan nyo nga agi na dyan, Nakasukat kayo, Mike. Papaayaban na kami di best friend ko, nanang. Ne, asino a best friend mo? Ni Elsie, sino kumapay ngay? Jay taga syudad. Nanang. Di agbiyahe kayo pa ilamapan ijay. Kat siyempre, unay kayon, Ay, ibati mo di apukok. Mabanog lang nga agbiyahe. Ikuyog ko, takayat da makita ijay. Anya? Sige, nanang, mapan kamin. Mapantan mi siya, anak. Wala nang, mapan kamin, Lola. Ay, umay kayo man padigwan iti sida nyo, auntie. Nagparty kami ngamin iti native amanok. Ha? Ay na, nagadumot daytan ka, anakan. Ay na, carry lang. Talo kayo mat ngagsida. Ay na, awan kaduwak ita. Sisyak ita dito'y balay. Napanan nga dagiti agina. Napanday dya syudad. Itayan tigayim na. Umyanda ka no ijay. Ay na, masansan samot ti papanda di syudad. Nabiit da pala nagam-amo iti da di agayim na. Ang kunamudlan, very close dan. Tanasingid da unayin iti tunggal maysa. Ay, awan nga rod Umadan ilang nga rodan ti flight na gampuman na syarpaylaan di kasinsin mo. Bayan nyo tagpasya pa syarpay mat. Relax. Tainton makabrudan ay nasaan ang makabulakbul, auntie. Dahito'y dyan Jak us-usaran dagiti a pajama. Kukwamon. Kan dagiti daduma abadok. Naminsan laan na usar dagita. Ha? Kukwak amin dagitoy, Elsie? Wen, best friend. Naimbagla balunam iti abroad. Tapno da pagsukatan. Ay na, nagsaya at kagayam agayam, Elsie. Ay na, no nasaya at tao kanyak, nasaya at akmat, Jana. Nabiit tapay laan agayam. Ngam napanaknak akong ti kinasaya at mo agayam. Agyaman nak. Kat, adaw sarama traveling bag mong agfly? Awan nga ron. Mabitla ang tekan kay ti usarama bag, beshi. Ado ti traveling bag ko. Ay, wen gayam. Ayan dyan anak mo ngay, napananan. Ay na, adada ijay balkon kan tatang mo. Agkalangayan mat dagiti do, Ay, mayat nga ron no kasta. Tapno mairwam ta anak mo diti balay. Ikatamban na iti uban to'y barbas ko, Misha. Tay kang ka iti chocolate no damaikat mo, Ha? Agpaiso, Lolo? Wen, dusa nga pulo ti maikat mo nga uban, may sasupot at chocolate ti bayad na. O sige, Lolo, kayat ko. Mala, mabit lang ro da, ta alak tay puler, wen. Nanang, ag-flight akon inton bigat. Bantayan nyo ang naimbag ti anak ko, Wen, anak. Basta agan anad kamot iti papanam, Di ka agbisbisin ijay. Wen, saan dak a problemaan? Tiket di anak ko ti asikaswen nyo. Agpaw itak to adagos iti kwarta, apaman nga agsweldo ak. Taigatang nyo iti gatas kan vitamins ti anak ko, tapno lumukmag. Wen, anak ko. Laglagi po nyo kumaakanayon dagiti bilin ko, nanang. Kayat ko alumukmag ti anak ko. Tapno kasla ado ti kankanan na. Kasla anak tibak nang nukas jay. Ngam no nakutong ti anak. Ay na, ibagadang awan kankanin na. Iso apalok mo ganyo ti anak ko, ha, nanang?
Kan igatangan kayon to iti cellphone nyo at touchscreen. Tasurwan nyo ti ag Facebook, ha? Jak met amo na kong. Iso nga rod asurwan nyo. Tapno adda pang kontak kada kayo. Tapno ag video call tayon to. Agpasuro kayon to kinimi siya. Tauray ubing dayjay. Amo na akalikutan ti cellphone. Apok, mapantay ijay ah. Taintaman kitaan nagitimulak asaba. Tamangan no da natangkenanan. Tebaan ta ipaluum tamanen. Wen lola, agbalon ta iti danom tamangan numabayagan ta ijay. Dalusak tupay dagitimulak ijay Wen lola, kan nagbalon ta pay iti merienda ta. Pati ka diin na po'y lola. Saanan ta, agawit tantunwal daw. Merienda lang, ti balunan ta, apok. Nanang, nasaya at mataam mo yung tag video call. Insuro ni Misha, anak ko. Anya kayo matan, nanang. Api nga ipapainit yun ti anak ko. Ay unay kayo matan. Kasano apo mo daw nga, ino ikuy-kuyog yung mat ija Adamat ijay linong ni Misha. Nalinong tayan na. Ay uray pay. Ngumisit lat na nukasta nga iruruaryo iti balay. Pagtali na idin nyo laang iti unag ti balay. Tapno pumudaw. Taan nga kayat mo ngay. Ikulong ko danak mo akas na balod. Kasano makaliwaksay ngay nukasta. No anyat bilin ko. Iso titong palin nyo, nanang. Ay. Kat, anyat binalo nyo ijay meriendayo ngay. Tay lining takasabakan kamuti Kan nagbalon kami iti danaw. Anya mat daytan. Pinauitan kayo mat iti kwarta. Kastakit ti pakpakan yun dita anak ko. Gumatang kayo kumaa iti soft drinks, kan burger, wenno pizza no iso. Iso nga rod apaw-pawitan kayo. Tapno adda igatang yu iti ado amakan. Tapno lumukmag ti anak ko. Ha? Kandi kay man ngamin mapmapan ijay Ay, sayang dagiti mulak. Ano mabaybay Kan masikuranak nga gigyan diti balay. Unangam ni Misha nga rod, mainginitan. Ayaban nyo man takasarita. Mabitlaang. Misha, apok. Umay ka kano kunan nanang mo. Hello, nanang. Hello, anak ko. Apay ngay akas na titsuram. Nakagulgulo tabuok mo. Kan abot-abot tabadom. Hay, anya mo ti pababado ni lolam kan anak ko. Masitla ang mati abot ti badok. Sukatam tabadom. Kan agdigdigos kamatla itinal daw, Misha. Numaminsan, nanang. Ngamin awan matdanom no daduma. Kat, tay lotion mo ngay, us-usaram. Malipli patak mat no daduma, nanang. Nangina dayjay alosyon tapagpapudaw dayjay. Iso nga usaram. Di mo saysayangan ti kwarta. Ha? Di ka rumrumar di tabalaya. Agpalukmag ka kan agpapudaw ka. Di ka agpapainit taning. Nakangisngisit ka lang arudan. Saka pa'y agpainit. Agay, tanya nga rud nga ino kastati kudil na. Kanangisit ka matanak ko. Kanangisit mo ti amana. Iso ngay malamot lakada kayo Ay nananang, maator ti kinangisit na. Basta di yu ipapainit. Kandi yu man ipalpalagip ti irresponsable nga amana. Takagurgurak adenggan. Ay, anak ko, pasensya ka. Sige tani, agdalusak manan. Bye. Ay, anyamot ni nanang. Di na pa'y mataripato ti anak ko. Awan matlat ta nagbaliwan na. Kat agos usar pa yan iti whitening lotion di anak ko. Ipapainit nan tumat ngamin. Kahit pinawitan na ka, di gaya mo iti dolyar. Awan mo, tatang. Nay, apay nga. Nagswildon sa amatan. Wanangam, Di na mo't malagip tag subalit iti kinaimbag na impaay ko kankwana. Di mo't umawagan. Ay, kasi kanti mangawag kan kwa na. Apay kas talatan.
Naka-abroad lang, nakalipatan. Madiya. Rumbang asuruan na ti agbayad, iti utang na anaimbag anakam ka. Hello, Jana, Beshi. Kumusta? Kastoy, nasaya at matlat na LC Beshi. Ay narigat ti trabaho ditoy. Ngam ikarkarigata. Wala, rumbang laang, Beshi. Ag-vitamins ka ha? Tapno napiksa ka na yun. Wan Beshi. Kat, kumusta? Nagsweldo kan? Wan Beshi. Pinawitak matan ni nanang ko. Ay, no kasta. Ipaw-paw it mo amin iti inam ti sweldom? Ay gato na. Ay, kat na saya, ta, Beshi. Ay, wen gayam. Kumusta nga dagiti badong nga intad ko? Us-usarang madlaan? Wan a Beshi. Ay na, thank you man na. Awan anyaman na. Di traveling bag nga intad ko. Inusar mo? Wan Beshi. Okay nga ron. Kukuam dagitan, taintad ko kat nga ron. No dagiti daduma, kat agkit daw da iti supapak ti na itultulong da. Saan kanyak? Saan ko nga ugali tagkit daw iti sukat na? Angam na ikandak nga uray jak mo't dumaw dawat. Ay ka, tawatak latata. Narigat mo tapagkadkadan ti grasya ako nada. Beshi. Ay ikwa. O sige, Beshi. Ingkay tumangan itirwar kinitatang mo. Taikan kayo iti pagkaan nyo. Ay, ala, kababain mo't, Beshi. Ay na, Beshi, di ka agbabain. Tanagsaya at kakanyak idi addaak pa'y dita Pilipinas. Iso asubalitak mo't dagiti kinaimbag mo kanyak idi. Ay ka, thank you, Beshi. Aywan, abay, ipaw-pawit mo ka di amin asweldo miti inam? Saan, Beshi? Ngam dakdakkel ti ipaw-pawit ko, ngam ti mabatbati kanya. Ay kat, naimbag ano maipay amin ni nanang mo akasapulan ti anak mo, Beshi. Ay, day tangarod ka. Isulat tamo ti tsura di anak ko. Namurmur sing latamot. Kanakot tong lata. Di mat ngamin ipamay sa ti inak nga asikaswan ti anak ko. Ikuy-kuyog na paikit di ijay uma. Ha? Ay, no kayat mo, siyak timang taripato iti anak mo, Beshi. Ha? No diti balay ti ayan na ay mataripato anay bag. Kan pumodaw. Ikwa. Saan nga ta nakababain kan ka, Beshi? Pagbainam ko ma, katagayim tamat. Nalablabos tapay nga magkabsat. Kayat ko tapno maasikaso anaimbag ti anak ko. O sige nga ron. Ala akong dito ti anak mo. Dua kami iti ama kamang taripato kan kuana. Sige man nga rod, Beshi. Tas ikalaangan ti pangipaw itak iti kwarta. Naimbag nga oras yun, Nana. Siyak ni Elsie. Gayem ni Jana nga anak yu. Naibaga namat siguro di maipapan iti apo ko yu. Alaan min iti pudermit kasta ti bilin di gayem ko. Binaunak dito eh. Ay na, diyak kumakayat balasang ko. Diyak kayat amaya dayo ti apo ko kanyak. Madimot tirik na kamang niya dayo iti apo ko yu kada kayo ngam. Bilin mo't ngamin si kayam ko. Awan maaramidak nana. Kan nagsarita kayo mat kanon, maipapan iti dayta. Uwan na ngam. Ay, tiyak ko mga rod kayat nga magpilit mo't dya anak ko. Ay, uwan nga rod Diyak mo't kayat apaayan ti kayam ko nana. Hala, nukas na ti kayat na. Makaambo nga rod. Basta diyo kung mabaybayan tiya po ko ka. Kailiw kong tulakit di. Kan may kawa kiti husto. Oy, Misha, irwam mo ti bagim dito'y balay, ha? Nana. Apay nga, kaslasan ka naragsak, Misha. Di ka glidliday, basang. Tanapintas ti biyag mo dito'y. Maasikaso ka dito'y anaimbag. Nilolak, awan kadwa na ijay balay. Bye-bye, tayo naktusukunan. Tapag na udan may matan dito'y balay, ha? Ha? Agpaiso, nana? Wan. Kaano ngay?
Into no may abulan siguro. Basta saan pa'y nga ita. Mala, umay kami siya, tada papananta. Ipasyar ka man, tapno mayawawan mo, ti kinaliday mo, nanay. Ala, ipasyar yun ni Misha, tatang. Kunayo nga pasyar tayo, lolo. Apay ngayon dito'y silid yung matimayan tayo. Awon, tagay ayam ta dito'y misya. Mamit lang tairwar ko dagiti ginatang kong ayam mawan. Ha? Sige, lolo. Inton maminsanon ngagpasyar tawan. Wan, lolo. Ay na, nakakaasi kayo met auntie. Kailiw yun di apo ko yun niya. Wan nga rod ka, anakan. Ay na, tiyak kumakayat amaya tayo kanyak. Nga muna yan, tadinak man lang pagang matkanak ko. Mas daawak mo't iti anak yun Apay nga ngayon talak na ti anak na iti saan na akab-kabagyan. Wan nga rod, tiyak makatuturo nga mang pampanunot iti apo ko. Madanagan amangan na niya ti mapasamag kalikuanay, Jay. Sa bagay, nasingput sa mo di gayem na nangital ka na iti apo ko yun, auntie. Uray pay, basta madanagan at lata. Dan sa balitirik na, sa nakakampante. Inya ngayon na tapo ko kiti poder ko. Allah gusto, auntie. Di kayo nagladladingi, tapnosan kayo ma-stress. Agkarara kayo, kitdi. Ikararag yun, asapay la kuma. Tawan ti daka sa mapasamag, iti apo ko yun. Oh, aping imawag kayo, nanang. Kaili ko ni Misha. Pagawidam ko man dito'y balay, anak. Saan? Agnaeden ijay balay tigayam ko. Naimbag ijay, tamaasikaso naimbag. Bareng lumukmag kan pumudaw ijay. Ang saan mo unay nga mamudag ijay at tao. Ay nananang am-amu ko ni Elsie agayim ko. Nasingpot da ijay. Di man pagatapan iti dakas tigayim ko. Maikawa kayo laang, iso akas ta ti bagbagayo. Ngam inton agbaybayag, mairwam kayon tumat laang. Basol yung matlaang no apay nga inya dayok ti anak ko kada kayo. Baybayan nyo mat ngamin. Di yu pa'y sukatan iti husto. Ikoy-kuyog yukit din ija uma. Kasano apumudaw ngay. Sige, tani. Ado pa'y ti aramidak. Bye. No kasta, saan na kayo napaupawitan iti kwarta? Diyan anak yun, auntie? Ay, saanan, Barok. Hanggang okay lang. Awan problema kanyak. Tanda mo dagiti mula ka pangala iti kanek. Kontento ak ditan. Adda mula ka saba. Kamote. Adda mo't irikaw. Kan adupay anak nateng amula ka pangala iti sidag. Adda mo't taraken ko amanok. Mangpartiyak no makasidsidak iti karnit manok. Ay, sa bagay matkidi. Ang dagiti nga igatang iti sabon, mantika, asin, sugar, milk, kasjay. Sana problema da ita. Ado ti mulak anatang. Mangilako ak atap na da igatang ko iti kakasta. Ay na, nakasingsingpet kayo, auntie. Ay na, no dagiti ladad dumain na dita. No saan nga ikan dagiti anak da iti kwarta. Ay, agreklamo da. Agpasugnod da. Angam da kayo kit, wes! Okay lang. Maawatak tirigat ti anak kong agtrabaho ija abroad. Iso ajak puwersaan amang ten iti kwarta kanyak. No ikanak, salamat. Ngam no saan, awan anyaman na. Anak kulat ta dayjay. Nga urayin niya dayo na ti apo ko kanyak. Patpat kaklat ta iday ti apo ko, Barok. Ala, ang sangit kay manan, auntie. Ay na, sorry Tilang tumadamdamaga. Pasensya kayo. Ala, umay kayo mangki. Di ta inta ija store, inta agmerienda. Ilibre kay man, tapno mayaw awan ti dudukot yun. Nasaya ata daka, Nilsay.
Nairwar maon, timpawit di gayem mau. Wen tatang, Manungay. 20,000. Uy, nawadwad mo ta. Manungay ti para kanya. Daytoy, 5,000. Ay, Igatang ko ngamin itibado kan gatas ni Misha ti daduma. Tapno awan makun ko na di inana. agyapan na ka. Ay, damang kwarta ko. Misha, yan mo. Agsukat ka tarumwarta. Inta gumatang itinapinta sa badom. Auntie Elsie. Oh, apakas na tilangam. Kasla mabutbutang ka. Ada siguro binuya na akabut-butang Yawid na ko ni Jay balay mi auntie. Ay, sana mabalin. No isabli ka kanilolam, di na kun pauitan ni nanang mo. Diyak kayatin dito auntie. Apay aya, nasingpat kami mat kanitatang ko kan ka. Auntie. Ay sos, ada laki di binuya na nakabutbutang. Alam mabit lang tayo, ay wag ni Misha anak ka. Ay, umay ka na po, wan. Mapantay di sila itay kang kay ti chocolate. Manjak. Misha, saan kumanatang kentulong, wan? Wala, umay kan. Ala, sumurot kan ka ni Lolo, Misha. Di mo liplipatan timpagakan ka, Misha. Nuagi pulong ka, dakas ka kanya. Kanadadakas ang mapasama kadananang kanlulam. Lolo. Di ka gipulpulong itar aramidakan ka. Wen, Lolo. Wala, purnusam tabagim. Tarumwar kayaw, kanyan tem ka Elsay. Ala, mangpili ka niti kayat maabado, Misha. Gatangan ta amin na kayat mo. Uy, Misha, anyat mapaspasamakan ka. Apay akas lang maikulkulang ka. Misha. Auntie, mabutang ako ni Jay Balayo. Diyak kaya tintiagawi di Jay. Diyak kaya tiraramidin ni Lolo kanyak. Ha? Araramidin na nga? Saksaklutan na. Kalpasan na. Ikikis na ti bibig ko. Kanigigaman na ti barokong ko. Ay. Anya pa'y tinaramid na. Kasta lang. Igigaman na lang. Amjak kaya tanti. Kwa. Ay, Misha. Di mo ibagbaga iti sabali day ta. Di mo ikan iti kay papananday jay. Gagangay na talulom kat nga rod. Ha? Nalala, agpili ka kit din iti badong. Mapantay iti day banda. Sumurot ka kanya ka? Diyak kaya tantagawi di Jay Balayda. Lord, tulungan na ko ma. Anya taramidag tap na makaawit ako ni Jay Lugarmi. Nilolak ti kayat ko ang makaduwa. Sir Police, tulungan na ko ma. Mapukpukawak. Anya tinagan mo? Misha, sir. Taga ano ka, basa? Taga ije lugar da lolak. Kayat ko ti agawit ti Chay. Ngamdya ka mo ti pagluganak. Kanawan kwartag. Lola! Ay na po kaya. Agyaman nagtanagawid kan. Ay na, kailiw ka una yun. Imbang nga tayong tulad Jay Police. Nagsingpot ni Sir Police, Lola. Wan nga road. Ay naagyaman tayo ti Diyos tapatsak na inaramat na day jay anang itulod kan ka. Tapno makaawit ka. Lola, jak kaya tintag subliti day jay alugar. Itatanam mo amon tinapasama kita anak mo. Anyat makunam dyan ah. Dagiti awanan bain. Dandanigayam na isagmak ti anak ko iti moderta. Basol mo da ito'y dyan ah. Inya da yung ngamin ti anak mo kanyak. Pakawanan na ko mananang. Misya anak ko. Pakawanan na ko ma. Patpatkan ka unay. Didak kami ni tita diti sa bale ananang. Dituya kaya ni Lola. Wanan ako. Promise. Sorry. Basol ko anak ko.
Ay, ti pagyamanan tayo iti Diyos. Saan ang nagbaligi day di alakay anang gundaway iti anak mo? Wan, ngam sumbatan na nagtati inaramid na iti anak ko, nana. Elsay, kasano da ito yan? Tiliwundak mo dagiti pulisan. Apay, tatang. Gapo iti inaramid ko kan ni Misha. Apay ngamin nga naramid iti kasjay. Basol yung matlaang, ha? Tulungan nak. Diyak kaya ti mapalaod. Awan maramidak, tatang. Sapay awan ko kwarta kita. Hello, Jana. Sorry, Pasensya ka, no jak nabantayan na naimbag ta anak mo. Nagtalaga kan ka, Elsie. Ngam gapoy ti kasjay anapagtanti anak ko. Napukawan anamin pinsan ti panagtalag ko kan ka. Nang runa iti arsab ng amam. Jana, kasta unay asangit ti amak. Agit-kit daw iti pamakawan. Diyo ko man idarum. Ibagam iti inam ta isanod nan ti darum kontra iti amak. Lagingita. Ngamnaskan nga ikaro na tinagbasulan na. Awanan ba inti amam, Elsie? Jana...